lalu lawan pian pangai ulun ongone misalnya Bang Wahyo lawan nang kakak Gimoy inya nang bejudo saumpama kawin pendapat di padehe jadi lawan pian hari ini ulun padehe apabila bejodoh lawan ini kakak nang gemoy to di sini jelas lawan pian hari ini amang padehe hari ini kawin isok bisa mati jadi tak lupa kalau nang mamat deh jadi tuh kenapa pian tadi nang mamat deh ujar ngini Wahyo mon kawin wanang gemoy bisa-bisa mati jadi lawan pian nah ulun mamat dehe pas malam pertama nang bini manin dehe jadi lawan Wahyo kami mamat deh aja bila mencari bini alamunnya kawa ngasasa sadangnya jangan terlalu kenal kayak kakak berdua kasihan nikam juga maha ragukannya ibarat nih bang contoh ulun pari bahasa pas nang kaya tupai cilai mangagep nangka